Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ne a etelela pele letsholo la ditlhopho la ANC mo Promosa ka go tsamaya le go buisana le baagi. I, as a resident of Promosa, have never been happy because there's nothing here. Even if you go to the school now, the school hall doesn't have electricity. It's not fully functional, it can't be used. What's the purpose? It's an elephant standing there and the community can't even use it. Ramaphosa a re, le fa ANC mo profenseng e lebanwe ke dikgethlo di le dintsi tsa thebolelo ya ditirelo le mathata a bonwenwe, o solofela fa mokgatlho o busang o santse o tla fenya ditlhopho. Our campaign here in the northwest, in the Tlago area, Potchefstroom, is very strong. As many of you will have seen, people of northwest in the Tlago area love the ANC, and they are demonstrating that they are going to vote for the ANC. There are large numbers, and we are destined to take nearly all the seats here. Le fa go le jalo, ANC e lebanwe ke mathata a gore bangwe ba ba le kgotla ba yone ba ikamagantse le makokokganetso go gaisanela ditlhopho. If you are an ANC councillor or member and you then stand in an election outside against the ANC, you've basically defined yourself outside the ANC. The constitution is quite clear, and in many ways you've basically dismissed yourself from the ANC. You are telling the whole world that I am no longer ANC. Mopresidente wa ANC o gateletse fa phenyo ya lekoko la gagwe mo ditlhophong tse di latelang e tla fitlhelwa fela fa lekoko le kitlane. Sentle English, SABC News, Potchefstroom.